Wazalendo watukufu wa Komori, rahma na amani juu yanyu na zimwendeleeni. Lubeha zentu sasa salamu za turambi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngamjua ukana ngamina wanansi huikao skati jirenge ya konje akako mwanadamu utukansi ya vumambabi eyankli hahe ho muda ikaundo mrialova aminukana si ziambabi rangwila dele 14 yarma mva waki wenesa maisha ya wenesa izwe ikaundo ri rendwao nai au izwe ikaundo ziri undrao kawajibu uskwalelo inu risojari jeri juzi se hau ruzisane mbabe simaraia izwe ikaundo zijirio haruma ensi hatu izwe ikaundo rizionao zijirio haruma ensi hatu nge wa Komori na mpartage haku haukaya na aminukana mkana hamu heze fikira ntiti za hangu kao doni kwa ujabanu tijati imunishianizo aminukana mkana hamu madama kamjaka uniona rumaze rezo panzalansi huzinji za panzalansi hunchashe vanu ebongeka wajibu kwa lelo inuri jeri kebadzima ukana ngar aminuyo kana intinu indensi yatu kwezi watukufu wa Komori ngamjio haruma suala ikao karjaelewa haule suala linu lifanyishiha shanga muaminu kana koranya mkomori ujoka uli hundra faida buwa Komori okaya ngari njia mbabi haruma enominasyo ikao ndo yafanyiha jangwa la mvua la kahunya haruma mahakama ya Komori ngasina mda wa maha rishemezao kaya mahakama ngariko zao holiho mahakama katina uhuria she mahakama ngendesi wao ne daula mahakama ya Komori yarende hando parti ya he parti serse ebonge wandu wenji wakawone saukaya zenominasyo ikaundo za fanyishiha ngari yelewao nari kubaliane bwa Komori ukaya ngari joka helewa na mnaje haruma kipumbi lelo inu ekipu ndailawiyo yemilwe habeho ataka ataka habeho laterali laterali habeho goli nge abo ngamfikiruka na bwa Komori zenominasyo kaundo za shanje wao siku wajuzi mavuna ya hera ya Mkomori ya joka hiparsa ndaya vale sabadilindazi mruna nambi ye procureur Junaidi ngawe yabo hubadiliwa wende bala eza badilindi rango maholo yabo elelo inubo shushumari ulo yabo mda wa maha elelo inu Abdul Halimu hakaubadilishiwa bala ende bala eza jiri hindi elelo procureur de la République Elamini hakubadilishiwa bala yabe wa mwali zabarindi vanu narikubaliane bwa Komori kaya inu kipu ya vole ngutsorengo mpira hanikaola harengo mpira hanikaoi yabo si wa Komori karitsuone namna joka ujabanu rijerji feresheye ya ukema mahakama yabadilishiha aruma hindi wako wanduda wanyi sikaufikiri ya ukaya madama ngabo wanazijana magistra na mrengo wanazijana wanu riwanome riwanike bahati shaka mna ujua mje mfanye maskaradi yabo harwe mahakama ya Komori akabanu inge mahakama ya Komori ya kana huria rjuelewa shalelo inu kamna ujua arilelo inu wafanyi nominasyo nwabo wanduda walawa ola tsoro lateral hajamilwe ola rohamilwe hende albitri ani na mwene masakala yatsona mradi hamandano ngebano wandu wanomewa wabadilishiwa ikawa lelo wanikiwa daraja wanduri warambu wao
zetu bia za hao kwa mahakama hula ya welelo inunga toka ujariwone wandu ari wahezi wa daraja ya procureur generali no wandu waungari wa juwao namna hao ngari wa juwao namna hao ngekwezi watukufa Komori inika wajibu rijebanu jeri laani rishemeze ya ukaze nominasyo za nomewa izo zikahufa ibazali na siri elewa tafsiri ya heze nominasyo zakaufanyishia zila zikaufavorize bazali shaka zikaufavorize mwanansi abonelwa yinu msijamri tia haruma hiyo ya nominasyo zitsona hata mradi hako wanrunda wala wao na mrambie faida ya heza nominasyo ya uke elaterali hende el gauche ewa el gauche haja el droite goli mrata sinema shabanu mjemdo birza mwerifanyisa sinema mwerifanyisa idiwara wanema hakama yala yaja sahilishe mwana Mkomori raia yajanga sahilishawe embaezi yasumana zalimu abolelo inunga mtoka ujabanu mjemdo bira mwerambia ukana wafanyiha nominasyo za hindi kwezi watukufu wa Komori ranza rijabanu ujauri benu liye kwezi mwananyasi mtukufu ukana wakomori kwa jelewa wakomori kwa jelewa mwananyasi Hasani msaidie ulo institut wa procureri wakomori kwa jelewa nzoba nujeureleze ndo bakar jelewa hala majaya ndaya majaya waoneso wa Komori usubuti udambo kaya mwanadamu oi hafariki legendo ralenda harma nzia za tabisi kaja ulwaya kaja saribiwa ni mndu ya ulwaya shafu na twireli ikaw hajiua wasani msedi ratile batani lao babanu kusurongoza wana watiti wanungorongozo wa jumao na mabani hao na wazee wao ila hadisi ndai ebanu ekofa natureli wa imru hindi tufa natureli wa imru hindi ebala hukanza wambe karifude waya kensi ya hatrinu ariwanu wanruanzo wende sema hakama ebala hukanza wambe hukaya mwanadamu wai hafuna twireli besha hajiua ebala hukanza wambe hakikamnye vanua Komori hata haba kwa jelewa le kalima la hao Hasani msaidie institut wa procureri bade nsinu rihondwa ebala ba Komori hakamnya zimgu ni wa Komori mnidunga obana ebala mwelewa ndrongo ndi bamdungo video ho kama nadamu wa kimahakama wotsona zuhamba tosanisho ebala kujawamba wa Komori ndrongo ndi ya ukanemwa nadamu wa hafu na twireli boyatsukabo yonto manti yatsukilo angre boyatsukawo mhogo watsu produisewa watilwa malalao shawi mwanadamu ya rohero halafu kweli yabo ze arguma zaho za kimahakama hukahujau uhalabo wa Komori udamba ukana emruwa hafu na twireli besha hajiua yani namwone ndrongo namwone ubabanu rahonda bwa Komori numa sikitifu matiro bwa Komori ezila mruhamba ezila boyatsuka wala mru bahiwa nziyani de wambo masuala madala shari wala mru wa mahakama
ya numa sikitifu madziro ya wange kwezi watukufu wa Komori harumaza nominasio heli mimi naelewa au he namna heli zafanyishia siwono nominasio nzima ikawa hama heli naelewa sielewa namna rakashioni sielewa namna rakashioni hauka denominasio ya procureur de la République mzamani Abdou Ismaila etielewa namnaje mana banu wakatiraka harumwe mabayaziyo bahekanga si harumwe kurwasa sha boka fundi boka na mkufundi baheke mkufundi nge mwanzani wahe mnashioni wala ya ujo kiri hata mnashioni ya ujo shumpia ze surwa ya mkufundi ya mhezo mswafuni shale bayali kansi banu do wakati wanduwa kohenda haruma konkuru do wakati bakofanya hendu shambao musabaka yabo hujihundu hato mswahafu kusudwa usoma hauka kujatimize kurwasa ebanga nominasio yahe mwanama zuki wangu Abdou Ismaila eheli raelewa rielewa ukana Abdou Ismaila haka procureur de la République sharielewa ukana ila haka usindi wa hebala shabala sidomba bahanu baka ubidi bamstahiki hakale lwenjelewa mwanadamu yake haruma mswahafu wa Komori harumale pema bayaziwe kaundo raenda ya mengu somo mswahafu ya rudia rejezi wa harumwe kurwasa ya jati mize kurwasa nge ya rudia mswafuni izode za hunda Abdou Ismaila hauka Abdou Ismaila mdu ya ka procureur de la République kajaka uhezi wa daraja ya juu ojuma procureri shaharudi hasisiwa instituti ani nga monao banu hakika ya Mwenyezi Mungu harumensinu inu tsinsi ilona wanadamu walona ufahari au kaenge mide mwanama Abdou Ismaila njajo kubali ndrenge ombabahanu bala sijo tsawa nirenge mba bina hunra wemba binalibwa nende na buwe mna duka ni kensi wallahi shamsu wane namna bo procureur mzamani mwanama kao mihu shukuria bawe mwanama njajo kaya lelo inuni ke procureur de la République nrudi nje nome wa greffier hau nome wa institut sijotsa uwanike kanende haukabo hujisisi yode alama wa Komori lelo wajoka ukansi banu wambe ukaya wa procureur de la République waho ulakojaka wastahiki shailahu be wabala hamisyo bai nemuwahe daula haukabanu owinji wa hanyu wakimahakama kamtsi na nrongoho itswani sha emruo ingu josubuti yafunge mru fulani emruo ingu josubuti yatowe hatua mru fulani nde yaretewa abona rimnome bangu yode namna mnome wao mahakama hula shaka mtsina namna ya ushinda ikelelo inu ngamhubirio le taifa kama no mahakama yanu ya hatu sonti pia namtomnikani mfano mitsido kansiba no nezamba shaba hando nelewa ya katsido hamba ukaya ni wananyasi mlo Ulaya mwambanga mwanzao daula ya haki kairimjuhe mje mbuwe mbabiza sosiete maunie mwanamkomori shati jatsi hundukaya badi mwerwaze maliza hanyu yobure haukanga monao haukaba nuzinu inumwengo ni mwe hatwari nziro bwa Komori haukaza liwai weye kanza mndu mwenzankili azaliwai ye kanza mndu mwenzankili ujohubiri le taifa aukaya ngamine melezo ya hangu njo subuti nambe ukazalie kanza ye kanza mndu mwenzankili yadunga naye. Rikana
mwananyasi wa Shimwali yaka direktori wa hele daho la Onikori yeu parwa darmi yeu parwa darmi wa Shimwali wade mwanadamu yafanya ukaya ngebidwensi ya Komori ila muhe haukahawa hamajumba ya Onikori mwanwe majumba yaka Onikori yaka mahama majumba ya mbuzi mwananyasi darmi wa Shimwali hajawa hema jumba ya Onikori kwa Mkomori ya tuka uhunda nsuholo wakati kao ndo ya lazimu ya irumie haja hapanga ukaya ketsu bidie mwana memba juu ya jea hule guni la nsuhole harumo mji waizi wa Moroni habu waze centrali harumo mabavu ya hatu hawa hama jumba Wakomori na mpartaja video yinu haina mru ya doshinda elewa harumo wanadamu ikao ndo walona ankili harumo nsi hatu mwananyasi darmi harumo nasi wala mwali haonoka yano majumba yanu ngafano na majumba ya mbuzi nani wahe majumba habakisha yabo hawahe majumba yayo kwa Mkomori ya tuka hunda nsuhole ya hala haja haroha baada ya roha vajabanomewa mwananyasi wamba Azhari harumale daho la Onikori mwananyasi Azhari uo bahe haja harenge omba bahanu darmi obahanu yakayakaza haukaya hendelane le daho karjaka uzubu nsuhole karjaka haruma tabu hata paske banu azali yani yekanza nwenzankili hauka darmi mndu yakanankili yakana imani yakana binadamu haruma ensi yakange bidwe ensi badili ike amade zensi mwananyasi Azhari haja yabo haja harengeze nkulio zahe mwananya haja harengeze nkulio zahe mwananya darmi endelea evo yaja ya roha azali hamba ukayano wanadamu wa ili wanu ziankiliza hao ngizo ankiliza ule lansi na miti juanzani tsahe malaba haunsahe wedzi wajendo wake harumale shirika haja yabo asiyabo harenge mruamba miruadi haja hatimba kufuru leda hola Onikori hatwa mwiso lelondo mwiso rakaishia makamio ya vinti hazubu ya wende hakulu makamio ya vinti makamio kao katayoka shindi yebahiza nsohole ya ruarie shongosha mkazi yenda ya livre hauka haka hanza ya ranganye le shirika la Onikori shazali hamwe hansi mahaminji haukazalie hanzo wedzi azalie hanzo wedzi miruadi hakaba la harumale daho la Onikori hadungu yabo hali tsimbimbi na urendo wana wa Komori na hata haja haroha azali hamba ukaya miruadi wa widzi wahe koja ntosha madama tika amtaho realisi tonchashi ya ufanye misafara ya hangu hazubu yabo hakahenda yende ya rengele bwidziku lambao abi ikawa hata mwono hokale lwenu mudiri jimla wa hele daho la Onikori yende ya rabe zemaliza he marainya wakahanza wende watsa enso hole ibanu lelwenu bo abi ngawe direktori wa hele daho la Onikori nyiwedzi daula mrenge mezi mitano ya kamili kamjafikiri ya wala wenye mapesa
wakoja wamnikeni watsahenso ole mwawaliba beshamba ntere shamrenge mezi mitsanu mrudi mkauliba wedzi alina mwene Bwakomori hatwarilo bana haruma mezi mitsanu ya lazimu wafikirilie wanu warwe mapesa waja wawanika wawazinisa na mchorenge mezi mitsanu inu haina mru mumsatisfeze ya puhembabo siu shabo mkaurenga mezi mitsanu mrudi mlibe wedzi haukaza liwoi ye hanzo wedzi azalie kanza mru mwenzankili yatijo propose ndrongo shangu jorengo wedzi no watsona nkili halafu hizo karija banu ngari zambao gabandu kawaringo anzo wado hampenya hensi yatu ebanu limda hivi ukarimrende ha mashirika ya wedzi mashirika ya daula wedzi banwaza za hatu wende wapara mapesa haru mwaze banki wananyasi wende wapara mapesa haru mwaze banki ongwali ndo ne mapesa ya wandu halafu hapo ndo kaharu mwale daula unikori shirika daula daula bomlo wedzi awanga mregawe mapesa yanu babo kamsina ni kwatina mahala waduka ende washitaki au bahinga rambao na mrenzo widzi na mrenzo widzi baba nuri mrambuani makatikati yanyu mpashi yao neze arudi mhulao izo mtsido jifahari no jibiaziza hauka nyiwedzi alafuri duena wanaziromba mbuzi wejari ngwa defando wedzi waraba zemaliza o warizaya banwede ne ila ya honi kori ngabwandu ikawa hata ngwa huzao arudi wende welibeme pesa ya wandu ho banki nabonja huzanai shatsera wanadamu ambao aminifu na banwanu mabwizi banu ngari singwa rumani daula ya widzi zintwa bianda zilizino basi ngari mwambi yaoni indensi hatu karina humbani nafasi au kamna uriba nafasi balema na rambanga rifumwao rikavumwa handrongo shasiti wangu shangaziwa zabarindi ni mwaja mwarengensi ya hatu inu mrirendwe nai mrudi mlowedzi mwibao zemaliza hatu na mretwa widzi abi kuna ujuwa ujifahari ya ukawe mudiri jimla wa hele daho la onikori nwabo huhibize mali za hoa rizaya kamtushindo waliba kamtushindo mweranto ole hafulelo inu mdevira majifahari na unjaharuma magari ya klimatize bowedzi kwezi watukufu wa Komori marhaba menji maraiya wa Komori kao rikari mnikani mna panzo karjaka uheya banu rehamba eza hensi ya hatu imahu ikawajibu skwalelo inuritoja ritabaru kusinanyi akari mwambia nukane ngetsi ndanyi karjajo do haba nurerongowa habo yakananga mrishili yao izo kaundo rambao na singari aminokana indensi ya hatu karitsina mrujori shangaza emrora kajazalwa sideri johamba rizi yao sideri johamba ngari rongo wao nge kwezi watukufu wa Komori haumboshela ni marhaba ya bili ngambosho marhaba menjo wanama wa chaîne libre de Comore habari za Komori asemsi ambeni Komori Dunanuj Komori actualité na necessity mbalimbali zikorengaze live za hatu zitambaza ewange wa Komori indensi hatu ritiparo shangaziwa ni mwambioni ya ukana ritiparo shangaziwa bainu densi hatu na singari ungo mungu garjoho nandro ewange
wakomorinyo nsipi ya Mwenyezi Mungu na jele komba bahanu mlio nganyi wanono aranyi reze fami za hanyo ukaya ngamuhisi ya ukanamka hamu nami hawa ya kaya rijihundu kaya sindari lova anu ramba awaye mihima ikaombe iremawe mwanamkomori sidari lova anu rambawe masikitifu ikao ya remawe mwanamkomori kawe mwanamkomori katsusubuti ya jitamka ya eleza ukanangu kozo ya vongenga muhisi ya ukana bandu ya wandu wana ama wakana hamunami hena mnekao kwatsu niwona hizo ikaundo riko ujabanuriza ambaye vonge ngarjo hujarjeri mnikeni suala la saya nandele suala la he ema military kaundo waliye tsunzu wangwangu wafanyao stage kao ngarele wao au ngari nongone wao eza sababisha ema military wala wajabanu sha ngarjo hujarjeri zambe hosoni hiho rimnikeni zo hizo ikaundo emavushe kaundo yala yao izo ikaundo rizishiao yabonge garjo homba Mungu rionane wakati wa satena hahuja rijari munishieni izo ikaundo zilo harumwensi hatu akaya karna ukubali ensi hatu yende na maji karna ukubali simaraiya ensi hatu irengwa ni wandu ritojua wanu wanadamu hindini walio haruma mashangaza ikao kartina haja ne mashangaza ikao ndo ya shangazi wao mwanamkomori yabonge hatanda yabo ngarjona na wakati wa satsena ikahala kalmauti aririhisa ze jamaa pia salam ahsantun marhaba menchi